yenshia ye wo hia ye 70 Ghana na 4 p.m. ye nyina yenshia wo Perez Dome Bishop Charles Ajenasare ni shia dem yenkoda awurade ase from January bepemo ne for any eko wachi kokai obi ana wone ne wo ho ene woni ho enye se wo ye super Adom ti yesi emfa nwom to ne na awurade ase and this year na ye class edition into class nko ya artist ni bi be feature wo no mo ti se odoko Pentecost say Dana Hamilton jira wo mu makers Efe Grace jira wanim multimedia kwa Kofi Pepre jira yanim friend say Dome ho ayi Perez Dome ho gift enso ne kwa no be perform Pastor Daxon so ne ICGC kwa be perform Better Revival yi kwa na fe Harmonious Chorus say abna jai na this year ye betimu nkoma ma o na won say yi Dana Hamilton on the new song almost na woni omo ebeye Perez Chapel kwa no kwasem Royal House Chapel kwa featuring emoji so Action Chapel kwa featuring Pastor Efi wow Sida Mountain kwa featuring Joe Metal 70 Ghana na wachia no abani him me so ba ya fa festa o ne bi e ma ne de ye makeup ni ti no e ma ne e na so ete ye no sa ye di tissue kakra be da be be chia nim da bi o fifre na be ba ne da bi asem o so be him mama sister wa so ete ankasa sister ti na me ya Adom 29th I was see nyina ye shia ne de radiase no de asase on fie nwie October fie nche November mu fie nche December sam fie nche fufufrom ahodi mu no an yesre rade so onyama yende bia ti abena no ti ene mento aso ho na me koda bon krata sa woto aso ye na ye wiase nyina kosua da wo yesi edi nkosua na Dr. Abedi na utu ye fofa nkosua ye kan say kwasimanfo timi gina ntemansa na so e kan nkosua be 3 ni ade bom enye problem but the fact is ade bia wudi bia ya de ni moderation yakasa na ye nkosua wie ntina kwabran nkogina wona so nka 4 ne 5 mom ene de hunhunu na daache ti kwasi ne na afo bi etete sa apadu so ya ade pa ka betre boso na sa makona ya no ano ayi no kosua ya no ya minim ha o mo ye o made my dear so wo gina ho na wo to no amfiri ho enye o mo bo apayo wo beti wani no mo twi makono ma ne ye de no di kosua na se jene ne garlic na ye mumma enti no wan hwa wo gina na so abeti wani no no di befo a wan huru enti ene ye eda ya di asi wo awi nkosua no check wo yefunu na hwa wo yi we ba ko ye nkra no ne mo mu ni ne mo no mo de boa wo mo na wona won fie kwa ni mo no de wo hia ne bebre sa udi ne kakra ba ko bi eye na de ya no agina wona so kwasi wona me do ye case study udi for dia ube wie chirim from many awie ye na ade be manipa nti hwe ni ye na o wi nkosua no wa check wo yemu so e aka ho sisa wo be se VIP bus ni mu any studio so ahodo a kofo atwa ahia nti no ene so ye no brade yo se woni se no fo etokokora mu no e wo ho na ye ka ni se me hu se awana me ma ne nsa so ye ka se no brade no a so on say nya wo wa pie free fie abadwuma mu na wo ja na bagaya ato so se nya me bone e pon free fie se wo du ya abna no yi bibia na mframa fa ho release no because ehia ebi mu kyekere na pampe na amia no na dade ni mia yes se dade no kura epia memmo because no so obetumi hye ne mia ne nufuntam amake ase eno obi opese no fo ni gyina so ate agunya opese gyina so ntina mia brazi anim emia no wo ne nsa no ho bero na make ye nye ne sa me so ma no fo ni nye free ma ne relax no nye na adwuma sa de ese na emom se wo hu bibi wo mu enye normal ma wo a me dofo wo ko hospital ntamu a ye yi ni free ho ye yi adokro ni free ho na anye cancer and
spread anko baby am yanko twa no fo no ye we nuanom bia wo munya problem ne bia you no fo afiri wo no mote ase ebi mo say ye kase ye betwa no fo na ene o nkokora nti obekọ asori dem obekọ dunsini bi ho ni nyina nyamfom so but ade a ye hunu ne ntama ye betumi aso ano no ade na wo ma na du baby aye kuro ansa ti mesro minua ma no from 40 ekọ de Uba connect the no to machine so. And I cried as in your 40 because 35 no near the no for no Tiagusa into a out check your wound. And see, I was all called near the chef, dear near your share. Said be a baby woman and fear new who to me found some tappy and one. Nice machine or a detective amount. Say a boy who bent woman. Yeah, here we remember in October who after menses be our bow down mirror him. Now our examine of for them. Only a who couldn't our horse, what warrior. No, I'm not checking so the amount. Yes, some more no so one no more. So what you say? I said the doctor we are Beatrice we are or say kwarana enum ni mumu na ya ne boa eno wo ho enkwade no wo ho obi wo ho no awawo oso on breastfeeding ne ba on pesa ne ba no be eno so emma kokram no nti enu jai ena wo nwo ye otu we ya meti we amenyem ya nwuye e so ma be ma no use machine no onum na esane mu abena jai emfa feelings nka ho doctor we afi say no na ye cancer but no so ka ho eno so ka ho awana ade na wani abrinu fo yo ho asem so nipa de esa ntini ye ka no ma do mu ntwa no fo wo hwai wanom a woni na oda so no ye ka fefes no ai we no so ya sambe ya ato esien ya so ye interview no dada me emfa education ma wo mo na no na hia because no fo mu kokram eno na ye kokram a ekuma pa won hunu ntama no na ha me no edidem ade no so ye hu ya ye ya wo na wo ko na se wa yankasa na bi mu nye observant sa enu fo na nya no sa bi won ma be se abosumi se ne nsanka ne no fo ebeka no wadware ya bi a wo sa ade ne mpom koso but say yes actually yes ayu ade atome so a yes wo gina wo mirror nti na yes nka ideal wo washroom no nya mirror picture won saba ko ana so bed baby anu wo de wo yes kura na wo observe wo no fo no wo hwe wo no fo no shape no say pa e bia na color na sesa e wo so check ni nyina hwe ansa na wo wie na wo observe na wo don say ba ko ato ha na wo ye no ye after 1 menstruate ya wie no na wo check sa de no sa de aba wo ha say no aye ni nyina kama fe bibi wom na wo na nye no ma me dofo e ho anu akọ hospital no ma check no mo de ama na man to de utimi so obura hospital bia ko mo check ya me enti kono kokko check o de no ti mema no prostate na man ye hwe ye nufu no mo so mo prostate no na mema no so ya ye nkan se wo de wonsa nufu ya se ma wo kan no enye fele ne kwa mo so ya mo ma adwen ko so se bia wo hu bibia se sakre ba ma wo hu no sakre wo kra betumi a drop attention ase me feel bibi wo ha se ya enye normal iti bochire ne kwhwe because wo de water asom enye fele ne kwa de enye fele enye wo no ebe ya ode no nti mema ni nyina kwabena ye boanom so what I mean for Dominic and so nti sa kwabena ye boa bi age ama no ba na me ne Dominic si ye boa Kufia San ne CJ Listo wo no me ampadu mema ni nyina menche fele na keke ne mmom wo chie no na wo say check for bibi enye normal ewo ema no meda se Ghanaian Times men kasa bebre na Ghanaian Times mi yi owura to esiena ene ye de no tumu 15 years no a sem foforo mu wo pay 24 and also health insurance scheme hits 17.2 million membership one ede wo ho ahye apomdensi achiba no mu speaker so akasa wo paid 41 or say Teresa Kufuor's legacy worth celebrating oba penny I ne wonya no ba bi ekro ne wo ye ne de enye se bi a wawuo ne ye kai oyobi ese ye kai na abena se de Adom kase yabom amane ne Dwaso yabom amane akosomo from sutade ya bi abena wo drone pictures na wo mo de aba no a enye easy 7 districts and my affected and voter and even and crying so be like downside almost so I hadrin it unya Ghanaian Times and some afufro bi wom Ghana for more Libyan so yeso omo ye save pa foreign affairs and the to edwa Daily Graphic and so the yes village no so and wasam no asa baby orato esien de no so aba ene 70 men komu ebie the final so e de aba OSP so chere
Miss Cecilia da pa lawyer yenyi free wono no so ho asem ene nsem foforo bi e wo ha daily guide the bokrata no me de to so anilante wo se wo nyina odododio ono abo MP wa ma ni ha nti wo se wono so onko ebiemu parliament se be mese no pa sa wa ya de obo no homoden ena yi lick tape no so owura ba ko a ahyase no wakaze one bugi na abo ankasa no he said they will accept Tuesday no okoye no okase one ni di nkomo fa Urales Mensa idea no so sa nti no economics pushes for mentorship program in universities no de hu hia nti daily guide no abna aha na brema kwan na me de the bonkrata no esi